воин боястарға, өргіс қылан батып. 20 миллионов жизней унесла у нас. Барен тақсырғар, кыян тейбеккел бүттірі, кыргыз суастақ толанығар. Үетейе кенелер аттыра, үгіз үелерге салғанан, көрвектері өрүсенлері кен тұтта кенелерінен. Мақталлах үтчаттары чочумча чумпуран, әбелис анныгары төбені төнкөтің. Ол ихин мен күйі күнігәрі, келебін аспыққан өрүйе, үйебәрі бараммат естәқ бәрі, кескілбін чәлгіппет жоннар бар. Күнді оғылар, әйгіні барғытын бұл өрілі күнінен, өрігөйді күнінен, ұлу көйі 6-12 сылынан ететігістігінік әғадедірбін көңілләң. Бұл ұлу көйі бейгі әбәлер бет қорсын қоадуат бұғыларынан бейгі бұл әйлі олық көккелергер үнкәннақ Ирины Каяннар Бигины Учуэлу Хагалына. Николай Ефремович, сердечно поздравляю вас, воина-победителя, с великим праздником, Днем Победы. 62 года назад вы защитили страну от вражеской агрессии и одержали победу в самой кровопролитной и жестокой войне. Наша страна победила, в первую очередь благодаря единству народов, показав всему миру силу духа и веру в светлые идеалы. В наших сердцах живы воспоминания о тех, кто воевал на этой войне, вернулся домой с победой, о тех, кто погиб на полях сражений, о тех, кто, не жалея сил, трудился в эти суровые годы. Великий подвиг советского народа, мужество, героизм и самоотверженность старшего поколения навечно вошли в мировую историю. Вы подарили нам будущее, отстояв честь, победу, свободу и независимость Родины. Низкий вам земной поклон. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего самочувствия. Пусть ваш дом будет полон тепла, света, счастья и добра. Мы гордимся вами. Президент Республики Саха-Якутия Вячеслав Штуров. Мане туттарабан конгулань. Николай Ефремович. Николай Ефремовичка элгәнеһлеген администрациятын атыттан һәмәй кира бәләкутын туттарык бит. Онны бәгәһә истер ахага акционерное общество генеральный директора Семен Максимович Березин кинеха бу өрүс уста турдагынан оннагар оны ол дебеккә агалан морозильник туттаран кине верен котонолор булакта. Со слезами на глазах День Победы. Adelibin köyü gününe. Evet, ne dedi? Anda iki seriden koput kümütüne. Onunla da kritik uğraşlarım roman. Yeterli oldu. İşte el bu. Pasız Germanya Türkmenler cehri yapılan kişilerden Rusya'nın Türk'ünü elinden sürüsünden savaşçısı bile. Bizim çönden bir yıl bakar. Bununla Rusya Teveska Hüs Kotun'dan Türk devleti. Kotun'dan birliğine varan bizi köyden yapıp anneleri biter. Ondan bir gen 6-12 yıl varlar. O da karı bu olak tuttuğusta hayınna abi köy bitti müğüne. Ondan daha üyelerin daha aslınavın. Onunla
Gece her yine anda deli tetiz. Tüm müttabıkın otakından eten duramın. Günistan'a maktanamın. Mesela anlatıyorum. Yine ola hem olan baratı var. Yine köyde. Onun zastalını urata varstır. Nikolay Priyamevi Elgâyi nehliyen Kıncağız tarihlarına tül bitirenlerin Elgâyi nehliyen Barolok doktorun yörenetçilerin Düğünü köyü 6 yılınan itidik istenlik ağatalibin köngüllän. Ağa tavarıstar, ağalar büt, eheler büt, ubaytar büt, Erige bar bütkemleriger, elgâyi nehliyen olok doktoru Kıncağızlara, yaktallara, kinileri soğuktapa kurduk tüvgah ülelen köyünü onsı büttara. Olin büğünü yürülü hakkında tüül veteranların emiye ediyetik istinlik adalibit kinler köyüne ağalsı bütterinin kinilerge eder kölüyene maktanar. Köyü altın iki yıla köyü güne kuruk rahanyık bola duruğa Kıncağızları üle veteranların, seri veteranların eder etket ötüktiyakta kuruk kinler ülelerinden gen tuttuakta. İdini eten turan barı elgâyi ortos kolatın öğrenatçilerin eder etcetlerin geler sıllarga bu seri üle veteranların ötüktüğü kinler tostlarından yörete bile hıccallargar bağırabın. Barıgıtın köyü künden össe toğudun ağatalibit. Ura